Ndashima Imana rero kuri uyu mwana Imana yaduhaye. Nashukuru Mungu kwa mtoto huu. Mu byukuri yari iminsi myinshi. Ilikuwa ni siku nyingi. Kandi nta ruhare twabigizemo. Haikuwa tu kuweka mchango yote. Usibye ko tutigeze twiheba. Hatukukata tamaa. Twakomeje kubibwira Imana. Tuliambia Mungu. Imana ikomeza kuganira natwe. Mungu akaongea nasi. Hallelujah. Amen. Ariko abantu kera nariko numva amajwi hano haza atangiye kuguma kuvuga. Nilikuwa nikizisikiza sauti hapa nje. Zageza ndetse na mzee atuma audio. Na mzazi hata kaniongelesha. Kanijulisha imekuwaje. Hallelujah. Amen. Ariko turashima Imana yatwunguye muri uyu mwaka, Imana yo mwijuru habwe icubahiro. Nashukuru Mungu ametupea mtoto mwaka huu apewe sifa. Nyongeye kandi gushimira muramukazi wanje turi kumwe hano. Nashukuru sister yangu tuko naye hapa. Yaramfashije cyane. Amenisaidia. Kuko ni ijyambere mbanye mzaye ndi kumwe n'umuntu munzu. Ni mara ya kwanza nimejifungua nikiwa na mulea kunisaidia. Numvise. Hii ndio sheria ya kanisa. Bubahirije gahunda zose. Wameti taratibu zote za kanisa. Gahunda y'amezi 3 mu rugo. Pango ya miezi 3 kwa nyumba. Mutima tugasubire kubitekereza. Tusiwahi fikiria hiyo. Aba mama hari ukuntu wa mama kuna vile bavuga wanaongea ngo tubanze dusoneshe, nasema wajiandae ngo tubanze tugire gute, fanye mambo mengine mingi. Ndagusabye igikenewe kandi cihutirwa no kuzana umwana tukamushira mu maboko y'Imana akiri kare. Na kuomba ile inahitajika na ni ya muhimu. Leta mtoto mapema. Birabi uzobikorera ikindi gihe, ariko twebwe ico dukeneye no kuzana umwana ku munsi wa 8 cyangwa icumweru gihuriranye naco cumweru c'imisi 8 umwana tumushira imbere y'Imana. Leta mtoto niko siku mingi nikifuata watu wanashukuru. Umumama yashima umugabo we akamasigara yamureba kandi ari mama akishukuru mzee anamtazama tu. No mupapa yashima umama akamagara gutya. Baba akishukuru mama anamtazama hivyo hivyo. Nimba ari amakuru y'urugo, ikiwa ni habari ya familia, mwese muzoza mutambuke n'abana mwese muhaguruke. Nyote piteni na watoto mupate kushukuru Mungu. Timukazoza mutererana mu mashimwe. Musikue mukishukuru. Ishimwe ry'umuntu umwe ni ryiza, ariko ry'umuryango nakarusho. Shukrani ya mmoja ni nzuri, lakini ya familia ni zaidi. Kadusome ijambo ry'Imana. Cha tulisome neno la Mungu. Baraza kutubwira amazina y'umwana. Watakuja kutuambia majina ya mtoto. Nitumara turaza kuhamagaza abashumba. Baadaye tutakuja kuita wachungaji. Tuze gufatikanya mu minota mikeya. Tusaidiane kwa dakika. Kandi tunamushimira. Tukimshukuru. Ibi ni itorero rikeneye. Hii ndio sheria ya kanisa. Bubahirije gahunda zose. Wameti taratibu zote za kanisa. Gahunda y'amezi 3 mu rugo. Pango ya miezi 3 kwa nyumba. Mutima tugasubire kubitekereza. Tusiwahi fikiria hiyo. Aba mama hari ukuntu wa mama kuna vile bavuga wanaongea ngo tubanze dusoneshe, nasema wajiandae, ngo tubanze tugire gute, fanye mambo mengine mingi. Ndagusabye igikenewe kandi cihutirwa no kuzana umwana tukamushira mu maboko y'Imana akiri kare. Na kuomba ile inahitajika na ni ya muhimu. Leta mtoto mapema. Birabi uzobikorera ikindi gihe, ariko twebwe ico dukeneye no kuzana umwana ku munsi wa 8 cyangwa icumweru gihuriranye naco cumweru c'imisi 8 umwana tumushira imbere y'Imana. Leta mtoto ikiisha siku 8 tumuombe. Migani 22 ku murongo wa 6. Methali 22 mstari wa 6. Reka dusome ijambo ry'Imana. Cha tulisome neno la Mungu. Haravuga ngo menyereza umwana inzira kwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Amen. Twongere kandi kugira ngo twese tuhabone. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo menyereza umwana inzira kwiriye kunyuramo,
azarinda asaza atarayivamo. Amen. Umwana tugiye kumusengera, Mtoto tunataka tumombe, tumumenyere zino nzira y'ubugingo, tumuzoeshe nzira ya uhai ya uzima, kugira ngo ari azokomereramo, ili akomalie kwa njia, azageze igihe ivi zibayuruyezi, afike wakati wa uzee, azageze igihe azova muri ino si, wakati wa kutoka kwa dunia ya kwake, kandi turavyizeye ku inzira azayikomerera. tunaamini atakomalia kwa njia. Reka baheze abavyeyi microphone, Wacha wape wazazi kipaza sauti, batubwira amazina y'umwana, watambie majina ya mtoto, tumara tuze gukomerezaho ili tuendelee. Kaima mama giti navuga ako kazi nakasi nakase ngo babiraganye ntimukire ikibazo, ngo babiraganye ko hari sushika kavuga Yo amazina. wameandaa, Twobishira formule ni ukweli kabisa. kandi ni vyiza cyane. Wao wameandaa. Baze bakomera amashiko bavuye muri go Watu babiraganye. wapigieni makofi. Haleluya. Amen. Amazina yitwa Ganza Benaya Kijenga. Ayo mazina atatu. Nayasubiremo. Yitwa Burudiya. Ganza Benaya Kijenga. Mukomere Imana amashiko. Makofi mengi sana. Aya mazina tito yakoramo. Iyo majina atugusi. Muzi izina rya Benaya timurizi, ariko nzikona pasteri wenda ariko nari tubwireho. Mchungaji atuambie maana jina Benaya. Iziko ari izina riri muri Biblia. Najua ni jina liko kwa Nari Biblia. tubwira igisobanuro cyayo. Benaya ni izina ry'Igiheburayo risobanura ngo Imana iranyubatse. Benaya ni jina la Kiebrania, inamaanisha Mungu amenijenga. Mukubitira Imana. Ubisanga mu ngoma za mbere 11 no kuri 28 gutyo. Mambo ya Nyakati ya kwanza 11. Yari umugabo w'intwari mu bwami bwa Dawidi. Alikuwa mwanaume shujaa kwa utawala wa Dawidi. Dawidi yari agira intwari 30. Daudi alikuwa shujaa 30. Akagira n'izindi zitatu ziwe z'ingenzi. Na zile 3 za muhimu. Benaya yari muri zo zitatu. Benaya alikuwa miongoni mwa watatu. Ariko pasteri muzoze basi abatazi kwita amazina bazoza bamwegera bitira amazina. Najua kuita jina kabisa. Ko murumva iryo zina uko turikomeye. Mnajua usikia ni jina la nguvu. Ngo yari mu ntwari zitatu. Alikuwa miongoni mwa shujaa 3 z'ingenzi zikomeye za Dawidi. za muhimu na zenye nguvu. Muri bamwe miongoni mwa wao turi kumwe niwe wateye icumu gica abantu 80. Ameua simba akiwa na ngo nikoni akiwa simba na fimbo. Umvisha umuntu wishitare nikoni ariko aliua simba na fimbo. Uwo ni umunyembaraga ikomeye, ni mwenye nguvu sana. Kuvuga ngo uyu mwana bamucira inzira Toto amemfungulia njia ibishuko n'ibigeragezo zose na ujasiri wa kila kitu chochote. Kandi azabihagararamo, kandi azaba intwari, na atakuwa shujaa, kandi azakora umurimo w'Imana mu buryo bukomeye, na atafanya kazi ya Mungu. Ko murumva mukomera Imana bashikuvuga. Hebu pigeni Mungu makofi. Ndumva ayo mazina barayatekereje, reka dusaba abashumba. Acha tuombe wachungaji. Tuze kubasabira. Tuombe. Akomeze abe koko Benaya. Akwe Benaya. Mu murimo w'Imana azabe Benaya. Kazi ya Mungu akwe Benaya. Mu bikorwa byose azabe Benaya. Kwa kazi zote Benaya. Mu muryango azabe Benaya. Kwa familia akwe Benaya. Ahantu hose azahagarare kuko Imana ibishaka. Mahali kote asimame venye Mungu anataka. Kandi turabashimiye. Tunawashukuru rwose ko mwatekereje ko tugomba kumenyereza uyu mwana izira y'ubugingo, cyangwa se inzira yo kubaha Imana. Uyu mwanya iyi nzira tugiye kuyimutoza, azayikuriramo kandi atazigera ayiyoberwa habe na hatoya. Niyo mpamvu tuba tubasaba
Ndio sababu tukababwira ngo muzana abana tubamenyereza inzira y'agakiza. Watoto tuwazoeshe njia nzuri. Nubwo bari batoya. Hata kama ni wachanga. Ariko ubutaka bwabo cyangwa se imitima yabo. Mioyo yao. Tuyiteye mu iri jambo kugira ngo bazobitware zikomeye. Tumepata neno hili. Takabitwari ya Dawidi azobitwari Imana. Asikwe shuhuda wa Dawidi akwe shuhuda wa Mungu. Kandi ndizera ko Imana izakomeza igakora imirimo. Naamini Mungu atatenda kazi. No mu muryango bazabona imbaraga z'Imana zikomeye. Na kwa familia watu wana nguvu za Mungu. Wera wa Israeli. Mana nyiri butungane no bushobozi. Ingia kushukuru Mungu. Ubushize twabaye nk'abashima ubukeya. Tulishukuru kidogo. Ariko uyu munsi turavuga ngo tuzashima Imana. Lakini leo tumesema tutashukuru Mungu. Hallelujah. Amen. Ko batinze bazega duhagarare hano dushima Imana. Hallelujah. Hallelujah. Navuze ko tuzashima Imana. Nilisema tutashukuru Mungu. Kubera Imana igenda idukorera umunsi ku wundi. Kwa yale anatutendea siku kwa siku. Umwaka utangira je sinashimye. Mwaka iliyoanza sikushukuru. Narateganyije ko nzoshima uyu munsi. Nilifikiria nitashukuru leo. Hallelujah. Amen. Reka nshima Imana yatanze impano muri no kanisa abana, Imana igatanga abana mu itorero. Acha nishukuru Mungu ametoa watoto kwa kanisa. Hallelujah. Amen. Icyo ni kintu gikomeye. Hiyo ni jambo kubwa. Ubushize narabivuze. Niliongea wakati iliyopita. Umwana ntiwo mubona kubera ko ufite amafaranga. Wezi pata mtoto kwa pesa. Tiwobona umwana kubera kuko uri umwami. Kwa sababu ni mfalme. Tiwo mubona. Wezi. Kubera kuko atangwa n'Imana gusa yonyine. Mtoto anatoka kwa Mungu. Ariko muri itorero ryacu. Kwa kanisa hili. Twahawe abana benshi. Tumepata watoto wengi. Kadukomera Imana amashi. Acha tupige Mungu makofi. Sujya musore wundi ari he? Tiyamenya makuru. Ari mu ntambara n'ukuri. Muache kuja, muache kama ataki muache. Kuja. Hallelujah. Amen. Muzukuri turashima Imana. Tunashukuru Mungu. Imana yatanze abana muri notorero. Mungu amepeana watoto kwa kanisa hili. Benshi. Wengi. Kandi mama bacu bavyara neza. Mama wakajifungua vizuri. Imana yemujishimwe. Mungu apewe sifa. Kindashimira Imana yaturinze uyu mwaka wose. Nashukuru Mungu ametulinda mwaka wote. Watambutse ndetse n'ahatugeze. Mwaka imepita na hapa tumefika. Imana yemujiri habwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Kino gigo kiragoye. Hii nchi ni ngumu. Tubayo kugumuvyizi. Tunaishi kwa commission. Hallelujah. Amen. Nukuvuga hano ni asoza jaja muntu udakora ntakuja. Hapa imetimia neno hilo, usipofanya kazi usikule. Ariko Imana iradutunga muri byose. Lakini Mungu tunaishi kwa ajili ya Mungu. Imana yemujiri habwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Ndashima Imana rero kuri uyu mwana Imana yaduhaye. Nashukuru Mungu kwa mtoto huu. Mu byukuri yari iminsi myinshi. Ilikuwa ni siku nyingi. Kandi nta ruhare twabigizemo. Haikuwa tu kuweka mchango yote. Usibye ko tutigeze twiheba. Hatukukata tamaa. Twakomeje kubibwira Imana. Tuliambia Mungu. Imana ikomeza kuganira natwe. Mungu akaongea nasi. Hallelujah. Amen. Ariko abantu kera nariko numva amajwi hano haza atangiye kuguma kuvuga. Nilikuwa nikizisikiza sauti hapa nje. Zageza ndetse na muzee atuma audio. Na mzazi hata kaniongelesha. Kanijulisha imekuwaje. Hallelujah. Amen. Ariko turashima Imana yatwunguye muri uyu mwaka, Imana yo mwijuru habwe icubahiro. Tunashukuru Mungu ametupea mtoto mwaka huu apewe sifa. Ikindi ndashima Imana kuko yasohoje ibyo yatubwiye. Nashukuru Mungu ametimiza yale ametuambia. Dutwite madama twitinda uyu mwana Gideon. Alipokuwa mjamzito ya huyu kijana Gideon. Hallelujah. Amen. Imana yatubwiye amakuru. Mungu alituambia habari. Iduwezi kimenyetso yatura ngo ikimenyetso mwo muzozara abahungu 3 bakurikirana. Akatuambia ishara mtazaa vijana 3 watafuatana. Hallelujah. Amen. Madama arabizi ibyo ngibyo si kinyoma. Anajua hiyo. Nuko ngagiye kugura twigeze duca muri skani yambage dosaba kuri y'umuhungu. Hatukwenda kwa skani yoyote kwa sababu tulikuwa tunajua. Imana yemujiri habwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Hallelujah. Amen. Uyu mwana rero mtoto huu Imana kandi yongera kumutubwiraho. Mungu akatuambia iratubwira ngo umuhungu wa 3 kijana wa 3 nawe azoba ari umuntu ukomeye. atakuwa wa ajabu.
Haleluya. Amen. Niyo mpamvu nashatse izina. Nilitafuta jina. Shaka izina ry'umuntu wari intwari. Nikatafuta jina leo mtu alikuwa shujaa. Ariko kandi nshaka n'ubusobanuro bwayo. Nikatafuta na maana yake. Sanga ubusobanuro bwayo bumeze neza cyane. Nikapata maana yake iko nzuri sana. Ngo Imana iranyubatse. Mungu amenijenga. Haleluya. Amen. Uyu mugabo Benaya, huyu mwanaume Benaya yari intwari mu gihe cha Dawidi. Alikuwa shujaa wakati wa Daudi. Niwe wari wacungaga umwami, niwe wari umukuru w'abacunga umwami. Yeye ndiye alikuwa anaongoza wale wanalinda mfalme. Agereye cha Salomo umuhungu we. Alipofika wakati wa Solomon, abari umugaba w'ingabo. Akawa amiri mkuu wa jeshi. Rero Imana izamukoresha iby'ubutwari. Ngatamtumia mambo ya ushujaa. Kuko Imana yabiteganyije. Kwa kulingana na ile ameandaa. Haleluya. Amen. Mu byukuri imitima yakirishimye. Mioyo yetu imefurahi. Twofata umwanya muremure. Tunaweza chukua muda mrefu. Cyangwa se mugufi. Ama mfupi. Ariko Imana ibone ko twashimiye. Mungu aone tumemshukuru. Ndashimira rero abantu. Nashukuru watu. Ndashimira abayumbe b'itorero ryacu. Nashukuru waombezi. Reka bazamura amaboko gusa dukomere Imana amashi. Abayumbe b'itorero. Waacha wainue mikono. Abayumbe bazamure amaboko dushime Imana. Waombezi wainue mikono tumshukuru Mungu. Haleluya. Amen. Twarafatikanyije gusenga. Tuliambatana kuomba. Ndibuka umunsi umwe Papa Nyashimwe twari dutaramye iwacu. Nakumbuka Papa Nyashimwe tulikuwa tukiomba kwetu. Atubwira amagambo yo kudukomeza. Akatuambia habari ya kutuimarisha. Turasenga Imana ikora ibintu bikomeye. Kwamba Mungu akatenda maajabu. Haleluya. Amen. Turashimira abayobozi bacu. Tunashukuru viongozi wetu. Abapastori bacu Imana ibahize umugisha. Wachungaji wetu Mungu awabariki. Zumwereko turashimira Revera. Tukibinafsi tunamshukuru mchungaji. Tazahwema gusengera abanyetorero. Anaombea watu wa kanisa. Haleluya. Amen. Twarasenze. Tuliomba. Imana irabikora. Mungu akatenda. Ngira n'abandi bantu bafite ivyifuzo. Nikiambia na wengine wako na mahitaji. Muje imbere y'Imana muyibwire. Enda mbele za Mungu mwambie. Kuri Imana izabimva kandi zikora. Mungu anasikiza na anafanya. Haleluya. Amen. Reka rero mpeze madame nawe ashime. Chanipe mke ashukuru. Ariko kubwishimwe ryacu. Kwa shukrani yetu. Twazanye intebe zibiri ziri hari inyuma. Tumeleta viti mbili ziko pale. Fred niwe twasanze muno. Fred ndiye tumepata hapa. Niwe wazakira Imana mwezi umugisha. Yeye ndiye amezipokea. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Natwe duhagaze dushima Imana. Tumesimama tukishukuru Mungu. Kubitangaza Imana yakoze. Kwa maajabu ametenda. Umwaka urangiye ntago twashimye. Mwaka ikisha tukushukuru. Tukaba duhuriyemwo andi mashimwe. Na imeongezeka shukrani zingine. Kuri ubwo twari dufite amashimwe menshi. Kwa hivyo tuko na shukrani nyingi. Dushima Imana yatubyukijeho twebwe twese abangana gutya. Tunashukuru Mungu ametuamsha sote. Itorero twese tukabyuka turi bazima. Kanisa sote tumeamka salama, Mungu apewe sifa. Ikindi cyongeho dushima Imana ibyutsa umuryango wacu twese turi amahoro. Ngine familia yetu tuko salama. Twese Imana yo mu ijuru nihishimye. Sote Mungu apewe sifa. Hanyuma duhaguze dushima Imana yuko uyu mwaka warangiye neza pe. Hii mwaka imeisha salama. Nta kibazo twagize tukua na shida. Nubwo bitaza bibura ariko ntacaduhungabanyije. Na kama ikosekani hakuna ile imetutingiza. Twarariye, twaramwoye. Tumekula, kunywa. Twishyuye inzu. Tukalipa nyumba. Mu bintu bigoye ico nico kintu kiza kintera stress cyane. Hiyo ndio inaniletea mawazo. Ariko Imana ikagenda ibikora neza. Mungu anaifanya vizuri. Tuyishimiye cyane. Tunamshukuru sana. Ikindi cyongeyeho dushima Imana yaduhaye umwana w'umuhungu. Tunashukuru Mungu ametupea kijana mvulana. Kuko twarabisengeye cyane. Tuliomba sana. Kuko twari tubifite mu masezerano ariko biratinda. Tulikuwa kwa ahadi kakawia. Bisaba kubisengera kandi. Ikaomba tuombe tena. Kuko twari tubifite mu masezerano twarabyihoreye nje mbishira hasi sinabisubira kubisengera. Tulikuwa naye kwa ahadi na tukuombea tena. Ariko byaje kuba
impamvu nyinshi zituma nsubira kandi guhaguruka ndabisengera. Imekuonekana sababu nyingi tukaomba tena. Dufatikanyijemo n'abakristo benshi n'abayobozi. Tukiambatana na wakristo na viongozi. Imana yo mwijuru irabikora. Mungu akatenda. Imana yo mwijuru nishimwe. Mungu apewe sifa. Ikindi cyongeyeho nshimiye abantu badusengeye. Nashukuru wale walituombea. Abantu badusuye bose. Wale wamefika kwetu. Bose ndabashimiye. Wote nawashukuru. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Mungu ape baraka. Nyongeye kandi gushimira muramukazi wanje turi kumwe hano. Nashukuru sister yangu tuko naye hapa. Yaramfashije cyane. Amenisaidia. Kuko ni ijyambere mzaye ndi kumwe n'umuntu mu nzu. Ni mara ya kwanza nimejifungua nikiwa na mulea kunisaidia. Numvise bimeze neza kuko nimeona ni vizuri. Ntabwo byigeze kubaho. Haikuwa hivyo. Kandi hazabwo rimwe umuntu yibagirwa kubera kuko wabimenyereye guhaguruka ugasa n'ugiye ahantu ngasubira nkisubiza kumbe ndi kumwe n'umuntu uhaye ufasha. Ariko ndabishimiye cyane kuko yamfashije. Namshukuru amenisaidia. Kandi agikomeje. Na anaendelea. Imana yo mwijuru imuhe umugisha. Mungu ambariki. Uyu munsi nedutanda mugurira amata. Tukienda kwa nyumba nitanunulia maziwa. Ndayimugurira nayimwe wenyine natekereza gufatikanya n'ababo nta kibazo. Akikunya peke yake ni sawa ama na wengine. Ikindi cyongeyeho nshimiye Revera yaramfashije. Namshukuru mchungaji Reverend amenisaidia. Je yo mushikijeho igitekerezo cyaje sinza mba nk'igisengeye. Izanyama nyumva kaho gikemutse. Nikileta hitaji langu mimi huwa siombi tena. Naramubwiye ndabimubwira neza ndabimusobanurira. Nilimwambia nikamuelezea. Arabisengera. Akaombea. Agera aho ngaho je ndabyihorera akazambwira uko ndatwaje uko ntaco bibwiye. Nikatulia. Bimeze gute byarakemutse. Nikamwambia mbona imetimia. Bitarakemuka kubera ko gusa namubwiye numva ndaruhutse. Nilimwambia nikasikia nimepumzika. Uyu munsi nawe ndamugurira amata. Pia yeye nitamununulia maziwa. Hanyuma tarondogoye nari mfite amagambo menshi. Nilikuwa na maneno mengi. Ariko kubera umwanya ndayahina zaongera kandi nshima undi munsi. Kwa sababu ya muda nitashukuru tena. Imana yo mwijuru ibafashe mwese kandi n'abafite ibyifuzo nabo awasaidie na wale wako na mahitaji Mungu awasikize. Murakoze. Asanteni sana. Iyi gahunda yo gusoma ijambo ry'Imana muri uyu mwaka wa 2026 twihaye gahunda ivuga yuko tuzasoma Bibiliya kandi tukabasha kwishira mu bikorwa. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi 119 ku murongo wa 11. Haravuga ngo nabikiye ijambo mu mutima wanje kugira ngo ntazagucumuraho. Iyo impamvu ikomeye yo kwitoza no gusoma ijambo ry'Imana uko bukeye nuko bwije. Zaburi 119 ku murongo w'105 haravuga ngo ijambo ryawe nitabaza y'ibirenge byanje ni umuco umurikira inzira yaje. Izo byatubereye impamvu tugomba gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kugitoza mu buryo butandukanye. Twasoje ibitabo 5 za Mose, arizo bitabo by'amategeko uhereye mu itangiriro, kuva, Abalewi, kubara, gutegeka kwa kabiri. Ubu turi mu rugenzi tugeze mu gitabo cya Yoshua, naco kiri mu bitabo by'amateka. Ibitabo by'amateka ni ibitabo 12 nizo twinjiyemo tuvuye mu bitabo by'amategeko. Ibyo bitabo harimo Yoshua, harimo abacamanza, harimo Rusi, harimo Samuel wa mbere, harimo Samuel wa kabiri, harimo abami ba mbere, harimo abami ba kabiri,
harimo Ezra, harimo Nehemiya, hakabamo na Esiteri, byose n'ibitabo 12. Tugiye mu bitabo bindi kubera ko ibi ari byo bitabo tukirimo. Harimo ibitabo z'ubushizi n'ibitabo z'ubwenge, nabyo ni 5, guhera kuri Yobu ukageza ku ndirimbo za Salomo. Ukuvuga ngo ni Yobu, ni Zaburi, ni Zaburi, ni imigani, ni umubwiriza n'indirimbo za Salomo. Izo tuzobivamo tuje mu bitabo z'abahanuzi, nabyo ni ibitabo 17. Harimo abahanuzi bakuru, hakabamo n'abahanuzi batoya, byo zose bigize ibitabo 17. Rero muri ibyo ngibyo twaravuze ngo ubwo dusoje buri gitabo tuzoza tubaza ibibazo bya senteze, atari kugira ngo bitagamije yindi ntego, bigamije kubaza utubazo tumwe two muri Bibiliya abantu benshi bahora bibazaho bakabiburira igisubizo, kugira ngo tubibafashe kugira ngo bigende neza. Muri ibyo bitabo twakoze ikizamini cy'igitabo cy'itangiriro, twakoze ikizamini cy'igitabo cyo kuva, twakoze ikizamini cy'igitabo cy'Abalewi, ubu tugeze mu gitabo cyo kubara, tugasoreza mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Ibyo muzabisanga kuri New Generation Rehoboti, aho muzobihasanga, ndetse mwonabisanga no ku Itongo TV, naho mwobihasangaho, tacu bitwaye, izo chano zombi zirakorana. Rero ndabaza ibibazo, sintanga ibisubizo byabyo. Abazoshaka igisubizo bazokwandike muri komenti, cyangwa se bazaduhamagare tuzabaheza ibisubizo. Kuko iyo dutanze ibisubizo umuntu utaba agifashe umwanya wo gutekereza kuri cya kibazo ngo agitekerezeho, ariko turashaka kugira ngo abantu babitekerezeho, asubire abitekerezeho cyane, tuve mu nyuguti tuje no mwishurirwa ry'ijambo ry'Imana ritubwira. Rero reka mbaze mu gitabo cyo kubara, ibibazo bitari byinshi, ariko tubane mu rugenzi rwo kubitekerezaho nawe kugira ngo umenye igisubizo cyabyo. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo se kubera iki gitabo cyo kubara cyitwa igitabo cyo kubara, ticyo twitwa igitabo cyo kubara hatari ibyo bashingiyeho kugira ngo bacite icyo gitabo? Tekerezeho, nuzabona igisubizo zo gitange muri komenti, icyo utumva uzotubaze, tuzaguheza igisubizo cyacu, ariko tubane mu ijambo kugira ngo ritugeze ku bintu bikomeye. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo kubera iki Abalewi batabaranywe n'abandi mu mazu ya Isiraheli? Kubera iki Abalewi batabaranywe n'abandi mu mazu ya Isiraheli? Ikibazo cya gatatu kiravuga ngo ni uwuhe mugisha Imana yari yarategetse Mose ko ari we Abalewi bazohesha abantu ba Isiraheli? Ni uwuhe mugisha Imana yari yarategetse Mose ko ari we Abalewi bazogenda batura ku bwoko bwa Isiraheli? Ikibazo cya kane, amakondera y'ifeza 2 yarashinzwe iki mu rugenzi rwa Isiraheli bari mu butayu? Imana yarababwiye ngo bacure amakondera y'ifeza 2, hari impamvu yayo muri urugenzi bari bafite. Ese impamvu zoba ari izihe? Ikibazo cya gatanu kiravuga ngo mu bafasha 70 Imana yahaye Mose kubera kwitotomba kw'iteraniro, ni bande basigaye bahanurira mu ngando abandi bari mu ihema? Muri 70 atubwira ko hari abasigaye mu ngando, amazina yabo ni ayahe? Ikibazo cya gatandatu gifite A na B, kiravuga ngo niki Imana
yajijije Miriyamu bari mu butayu. Icya kabiri niki yamuteje. Aya makosa yamujijije niki gihano yamushizeho. Kibazo cya karindwi kiravuga ngo mu bubatsi Mose, mu batasi Mose yatumye Kalebu na Yoshua bari abo mu ihe miryango. Kalebu na Yoshua mu batasi bagiye bari bahagarariye iyihe miryango ya Isiraheli. Kibazo cya munani kiratubaza ngo se mbere yuko Yoshua yitwa iryo zina, izina rye rindi ryari rihe? Ijambo ry'Imana ritubwira ko yari yitwa irindi zina ariko Mose amwita Yoshua. Ese iryo zina ryari rihe? Kibazo cya 9 kirabaza ngo se Kalebu yari umukenazi cyangwa yari umukenizi? Kalebu yari umukenazi cyangwa yari umukenizi? Icyo kibazo hari impamvu itumye kibabazira, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo yari ubwo mu bwoko bwa Isiraheli, hari undi muryango yarakomokaho. Abashaka ibisobanuro bikomeye bazotubaze tuzobibabwira, ariko nawe ubanze ubitekerezeho. Kibazo cya 10 kirabaza ngo se intasi zija gutata bari bangahe, bamaze iminsi ngahe? Intasi Mose yatumye bari bangahe, bamaze iminsi ngahe batata? Kibazo cya 11 abagomeye Mose mu butayu ni bande, bari bakomoka mu ihe miryango? Abagomeye Mose mu butayu ni bande, bari bakomoka mu ihe miryango? Kibazo cya 12 ni ikihe cyaha Mose yakoze cyatumye atinjira muri Kanani? Ni ikihe cyaha Mose yakoze cyatumye atinjira muri Kanani? Kibazo cya 13 igihugu cya Sihoni umwami w'Abamori na Ogi umwami w'Ibashani, ibyo bihugu byahawe abahe mu mazu ya Isiraheli? Igihugu cyo hakurya ya Yorodani ari cyo gihugu cya Sihoni umwami w'Amori na Ogi umwami w'Ibashani, ibyo bihugu byahawe ayahe mazu mu Bisiraheli? Kibazo cya 14 Baramu ninde, Baraki ninde? Ese Baramu ninde na Baraki ninde? Kibazo cya 15 ibarura rya mbere byabaye igiheke, irya kabiri byabaye urugenzi, bageze hehe? Mu yandi magambo batubwiye ko habaye amabarura abiri. Ibarura rya mbere byabaye bari hehe mu rugenzi, irya kabiri byabaye bageze hehe mu rugenzi rwo kuva muri Egiputa berekeza muri Kanani. 16 ni mu buhe butayu Mose yarakarijemo Imana? Ni mu buhe butayu Mose yarakarijemo Imana? Twavuze yuko hari amatayo atandukanye kuva bavuye muri Egiputa bagiye bacamo amazina yabo. Rero hari ubutayu bagezemo Mose abituma arakaza Imana bitewe n'impamvu tutasobanuye ariko namwe muzi. Kibazo cya 17 ninde wasimbuye Mose? Iyo ni A ya 17. B ninde wasimbuye Aroni? Ninde wasimbuye Mose ku buyobozi? Wa kabiri ninde wasimbuye Aroni ku buyobozi? Kibazo cya 18 ni imidugudu y'ubuhungiro yari 6, amazina yayo nayahe? Imidugudu y'ubuhungiro yari 6, mbese
amazina yayo ni ayahe? Ikibazo cya 19 twatwegereza umusozo. Ese iyo Gatozi yaguma mu mudugudu, mbese Gatozi yaguma mu mudugudu w'ubuhungiro kugeza Giheke? Iyo basanga umuntu yakoze icyaha atacitumye niwo bita Gatozi. Mu yandi magambo, iyo yagera mu mudugudu w'ubuhungiro yagumamo kugeza Giheke. Ikibazo cya nyuma cya 20 gifite A kugeza kuri E. A yaco uratubwira udusobanuro tw'aya mazina. Umunaziri niki? Umunaziri niki cyangwa se bisobanura gute? Tabera bisobanura gute? Tabera bisobanura gute? Ka gatatu, Kiburo Tihatava bisobanura gute? Ayo ni amazina yagiye asuvugwamo. Kiburo Tihatava bisobanura gute? Akanyuma Meriba bisobanura gute? Mugende mu bidutekerereze. Ibyo zose ni mu gitabo cyo kubara, cyo bibazo 20. Uzoba ufite igisubizo azotubwire. Kupa twinjire mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Reka ndebe ho navyanditse. Yego, nibija ku murongo mbwire nsubiremo. Yego, examen hejuru yo gutegeka kwa kabiri. Mu byumweru 3 muzabona examen iri mu gitabo cya Yeshuwa. Byose tuzabigeza kugeza muzashuwe. Tuzoza tugenda tubaza utubazo Bibiliya yose muri uyu mwaka. Muzagenda mubona uduseri dutandukanye mu bitabo bitandukanye. Kibazo cya mbere mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri kiravuga ngo se kubera iki gitabo cyitwa gutegeka kwa kabiri? Kubera iki bahisemwo iri zina muri kino gitabo cyo gutegeka kwa kabiri? Kibazo cya kabiri kiravuga ngo niki cyihariye ku gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ugereranye n'ibindi bitabo byose bya Mose? Nuhe mwihariko uri mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ugereranyije n'ibindi bitabo byose bya Mose cyangwa ibitabo by'amategeko? Kibazo cya gatatu kiravuga ngo udusobanurire aho bihuriye muri kino gitabo amategeko n'amateka. Ese muri kino gitabo bihuriye hehe amategeko n'amateka y'Imana? Ico uraza kugisubiza. Bihuriye he amategeko n'amateka y'Imana? Kibazo cya kane, niki Mose yibukije Abisiraheli mu rugendo rwabo baja muri Kanani bivugwa muri kino gitabo? Niki yabibukije cyane biri muri kino gitabo cyo gutegeka kwa kabiri? Kibazo cya gatanu, nibiki niyihe mirimo yabereye hano hantu cyangwa se niki cyabereye hano hantu? A, ku musozi Sinayi. B, ku musozi Horebu. C, ku musozi Nebo. D, ku musozi wa Pisiga cyangwa ku mpinga ya Pisiga. E, ku musozi Ebali. F, ku musozi Gerizimu. Utubwire nimba ibyagiye bibera hano hantu cyangwa se utubwire nimba ibi byose ngiye mvuga hari isano bifitanye. Ntacyo bitwaye, uze kubitubwira uko ubitekerezaho. Kibazo cya gatandatu, ninde muhanuzi wasezeranijwe umeze nka Mose? Aha ni mu gutegeka kwa kabiri
ibice 18 nuwasoma hari ukuntu bazokubwira ngo hari undi muhanuzi ngo uzoba umeze nkanje ngo kandi ngo muzamwumvira. Ese uwo muhanuzi ninde? Ubisobanure neza, kuko hano harimo akantu wona atanga igisubizo tibisobanuke neza, uzobivuge ubisobanure. Cya karindwi, nahe mategeko agenga intambara yera. Nahe mategeko agenga intambara yera. Kibazo cya 8 ni kibazo kivuga ngo hitamo ubugingo bifite iyisobanuro mu buzima bwa buri munsi. Hitamo ubugingo bifite iyisobanuro mu buzima bwa buri munsi, biri muri iki gitabo. Kibazo cya 9 kitubaza ngo niki umugisha wa Mose ku muryango wa Isiraheli wagaragazaga. Umugisha wa Mose ku muryango wa Isiraheli wagaragaza iki kuri Mose? Kibazo cya 10, naye masomo akomeye ava ku rupfu rwa Mose. Naye masomo wizemo ava ku rupfu rwa Mose. Kibazo cya 11, amategeko ajanye n'imihigo nayahe? Amategeko ajanye n'imihigo nayahe muri kino gitabo cyo gutegeka kwa kabiri? Kibazo cya 12 kiratubaza ngo se niki wumva ku ijambo rivuga ngo umugabo ntakambare imyenda y'abagore ndetse n'abagore ntibakambare imyenda y'abagabo? Icyo mu gutegeka kwa kabiri 22 umurongo wa 5 ijambo ry'Imana avuga ngo kandi ngo ico ni kizira Imana yanga urunuka. Iryo jambo we uryumvaho iki? Kibazo cya 12, kibazo cya 13, reka tuvuge na 3, niki gisabwa kugira ngo ubone umugisha w'Uwiteka? Niki gisaba kugira ngo ubone umugisha w'Uwiteka muri kino gitabo cyo gutegeka kwa kabiri? Ikindi kibazo cya nyuma kiratubwira ngo indirimbo ya Mose yarigamije iki mu Bisiraheli? Kibazo cya nyuma kiratubwira ngo indirimbo ya Mose yarigamije iki ku muryango wa Isiraheli? Mubidushakire ibisubizo byazo bizadufasha kugenda tumenya iby'ingenzi ku ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Amahoro y'Umwami Yesu abane namwe, kandi aho mwotubwira neza kugira ngo tubikore neza, mwatubwire kugira ngo zose bizakomeze bigende neza. Mpamvu yibi ni ukugira ngo twige tumenye icyo ijambo ry'Imana ridutegeka. Murakoze, mugira amahoro y'Umwami Yesu. Amen.